who here passes who was a from one. Then kono keke for fun. One. What the Christo so cra ajinkwana. That is the foundation of the church. So be who Christo. So be who say, Oye di boyeni na yesu ba ebe wujewo. Or say for all have sinned and have fallen short of the glory of God. Enti ube hu eno di kan. Number 2, ube nya hu kronkron esubo no. Because o see ntumi nyehwe. So no hu kronkron no nyeden enka ye ho a. Enti hu kronkron no ebe guide do. E wo niam nyina mu. Number 3, umpai bo. O Kristo ni umpai bo. Empai bo ye ade kese e na umpai bo so rade betimi ayi ne ntimpon e de ayeda chiro. The next level of your life, yami and a mumpai bosso and a ebe ye achro. Mekanfo intense miracle powder and soap at their mouth. So we are bamboo. Luck and favor. Promotion. Promise and feel hawana. Sikaton semwa na she. Baby awo bia uyan krata e wakwentu nim. Uhia si etutu ahomoni asema. Abeyidom anase honhom bi hawana. Eye honhom yarewa ene honamani yarewa. Eya wo ho sensem de what's the yan is beto achom wahoma true for iso 0541 079 062. Afisha baby will be am din check kese e ma your friend Ben Bruce too much GH send ya hwe no send ye no de bia sa na ye na afine kwa awie nti ewiase no meka cho se hwe ohusu yi wo hwe ohusu yi a obenyi ache wa hwe ohusu yi de abehwe na nsem bi kwa nye se to na to na denti na mewra me nam ha na me hu ma me fefefe bi nam se da bi ma me pinchen no na me bae no na otie preaching na me so wow ba preaching no tie na nya na mafo edi bi wo hwe a titini Kristo ni we ka titini ya ka Pentecost Apostolic Baptist those they are from traditional Christianity na menene bon komo na me say na se ya ye hwe na nsen ye hu se na mafo Christianity bi aba na omo de ne na titidi ye enti na mpesem de ne bon komo ni e ba na mafo one man church ni e hwe those times Presby Roma ni e hwe se ne no so tie na ye hwe ensunsunne a ewom boami na me Mami Mrs. Selina Degajo akwaba ma kwacho what's about bako kan we also Degajo Edward Mrs. Selina Degajo mama kwacho me mo akwaba ba too much yeah eja bibia boko de eja na domti ejuma mti san yesu adom eda na se na me ban me won say we tie preaching de bia tie preaching mitie me ye me quiet time anopana me ba bia me wo adwumom sa menya akwanya e de ko bible no mu yesuasua na man kakra afi so me fa akwanya wo abefo afidie abay teachings ne ade se de wudi kanka ye no asafo a edika ache na ye bitie wo na me de asua ade de abo me bra na mama Selina ye ka se ukọ asori na pastor etie o kan wi asa ka ukọ baby na ka tu baby na ade na usua bible no sua ne ehu hia pa asomafo anwoma no o ka bebi o se monko soa wo nsua mu continue o ta se yen toa so enti ayade a enwo se o ye Kristo ni a wo kwa asori ba na the bible na to baby ehu hia pa bible no say study to show thyself 2 Timothy me hu say da meka na otwi mo so koso na sua o so sua ni a ompe eniguase no okoso asua awurade asem no okay to show yourself approved unto God, a workman that need not to be ashamed, rightly dividing the word of the truth. Inti ehia Bible no sua de enya de wo se ye twetwe nase na se ye de ye eniha wo hokọ asori ba na wo twe no na te se no ano the Bible na koto baabi dabi o Kristo ni mapa obenyi pese wonyi no Awurade asem no Bible say efisofo asafo no wo mo ekọ nhyiamu no mo ba be pensem Awurade asem no ye say ye kire won no ene Awurade asem no eye pa na pacho asebe na me Baptist ni
Okay, into Baptist say traditional Christian. Yes. And your one man church. That be. Into Alpha Baptist, Pentecost, Presby. Near fan two one man churches. Oh, Shemo and Sus name and Ebiana and so yeah, woman say Baptist, say Presby, no Ebia. And your back of 4 and it be a shisha say they say. You be calling say, you asafo leadership, you the deacons. Some of the churches have the presbyters, the elders, yeah, they see Omunina and Pabomu esusu said the asafo no be call with a one man church no so no so well I'm not there but one man church no so be a okwa awurade anim no o se na awurade say yenye den yenye and I say afi 2024 ayebe mu say ne be call no onu di asafo nanim and as ono so together with his elders ne mpanyimfo no ekwa awurade anim ma omo said say and asafo no ekono enso ya me hu ewo eno hu no Nkofo be what problem with their practices, especially yeah tonwade some of the practices na say say asori bi wo ha the powder bomb anim e was sorry them pastors ni bi cry preach here one cry Bible preachers ni bi one ma alien to ye Bible no e dey na say ka wo ade a din wo ewie mremu na mmom no Bible doka se ewie mremu ye behu sa ne ama no o se nipa beye ahopefo nipa beye wo kan metwi ne nye eyi to dey kai beti na che se enema bebre yes yeah atro edifo be sorry ne ade nti no wo ankra no sa wo sa opani anase one man church ya wo ken anase obi akra enye one man church kwa whether the Presbyterian, your Baptist, Pentecost, whatever na enchurch no enko yi a e wo sa wo hwe yi yeah e wo sa wo hwe yi na eno se de edi kankan ye no wan kasa nso no ye obi a wo be awurade asem no o kenkan awurade asem no sua no eno so ma se de be ya say yeah they are trouble ba ubehu because I was say very careful in these last days as a traditional Christian and my friend as against namafo ma be sorry obi o ti o say na mami as okay how would I know say sorry can make on sorry the Bible as I said the Spirit of God will lead us yame on kronkron e wo ho a obe guide or see the Spirit bear witness say ye radema the Spirit of God bear witness enti ehu hia pa say o asafomu a ben kono keke for fun one what ji Christo say okra agenkwa na that is the foundation of the church say obehu Christo say obehu say oye diboye ni na Yesu ba e be wuje wo or say for all have sinned and have fallen short of the glory of God enti ubehu eno yedikan number 2 ubenya ho kronkron asubo no because o sie ntumi nyehwe so no ho kronkron no nyeden enka ye ho a enti ho kronkron no ebe guide o e wo ne manyina mu number 3 umpai bo o Kristo ni umpai bo empai bo ye adikesie na umpai bo so rade betimi ayi ne ntimpon e de ayeda chiro the next level of your life yame and am paibo so erade be ebe yi akiro nti se wo fra wo o Kristoni a me ma so ne nko ne ye se ye ko na wo ko bi wasiesie wo ho onya atade foforo bi Christmas ye bi a wo ka sorry ontuma bi a wo les bi a pam nti na wo de kwa kire da bi o da bi e wo se wo hu e de ma me ensa amaken me wasafu mu ho me wasori dem o se me hu se me edi boye ni na Yesu aba abeje me magi atom. Bible said with the mouth, with the heart, a man believe, and with the mouth salvation is made. Into what cast had ye Christ or better now? That also me no who chrono ewo ho say obeboa or see a jina or betna yemu. And what chino won pipe bo and what did you? Sanema way you know, say, and never one will say, I'm growing, me new or Christo, and yet
say you know makwaba masesa me ho nye no nko a me pacho asori fo ni bi wo asese asofo ni chichi profo wo mo preaching na nya na akokapa no mo chew ebi mo so kase na Yesu bai so anche obi a me pacho as a Christian na wo di domani say wutimi chi obi say what can asema ma onti ase openchire muti no akoche no. Is it right? Dabi. Me ni nipa ko na nya adwen kura me ne osofo ko na nya adwen. Or say the truth shall set you free. So what kind of kura na? Obi anye say one kind of kura na. Obi be criticize, obi be cancel dabi. Yesua ni say nti way and a Bible no kire ye. Was ye nyina yitimi di adanse because Bible kro ene ye nyina ye kita. Nti say the work no ana teaching na wo ma directions yem for say sebe matie kwa obi say ye de Jones okra dware ai ye say bi mo omo Jones omo toma ye de dware ami ahifa nti say wo ye ne ma say ya well the American nyina ne say atemu wo ho it is appointed unto man to die once and after death judgment in one more friend who say nyame nkrofo a wo mu deceive nkrofo no mesre so mu wi o mo sesa wo sa kwan no so na ye nyina ye mfa the truth no the truth will set us free o ye boni a hwa na beka yankopon ka kire is it Jacob and Esau o se wo ye papa anka hwa na ka beka yeah o say we a papa hwa na beka o say one yes o say bonida opron ano nti what start teach nkrofo a is questionable there was one kasa nyame nipa no wotena se na wo hwe se adenti na nkrofo criticize me etia there was one kasa hwe wa brabom. Now over the times has Christianity changed? You show your Muslim sorry it's still the same. Has Christianity changed na asasa papa mu? Yes, make me say papa mu and a bone so. E wo dey kwans ba church mu. Papa mu because yehu nyame mu nyam ne ne kesiye ewo nyame ma bi mu yehu na dance die yehu na basa ye kesiye ye ti ayaresa ye ti nyame ni mu nyam wo mu anka ye declare doctors are declare say wo mu ye biom they've come back to life nyankopon tumi gusu ye adwuma. Yes, and we are seeing even Ghana ha yehu bebre and afen so se ye call ne negative side na yes enkrofo bebre de Yesu din eye ne ama bone obi di Yesu din ama nkrofo fie agija se metime use word na family be askata just because of maybe a one or so for one prophecy be a copy ye asemba ko be a copy enti efie aye basa abusua ntamo atete obi ehu obi ase oye beifo obi ehu obi ase oye say and enti no negative sides no so adoso na me anyame wa because the Bible have said it also in the last days you shall see these things waka also e be hu say also atready for be sorry no be ye niema sa na ye very careful na then e be hu say when we walk with the spirit e be nya nhunumo e be nya nyansa e be hu say de e be tu ya namon say a Christopher na edien na aba say a Christopher kran kan Bible edien na aba edien are we after miracle or we after or salvation in your view? Yes, Uncle Ben, you kasa from the beginning you can say the church, the early church no after meeting go back say no men kasa nti obi a me kasa Christopher be ya ni ha kakra ya he ni ha kakra enti no ya pese obi hu na wo ka kire ye Awurade asem no kra ye prophecy itself so enti no ama ya soma ye the Bible has said it o say asomode nipa be pese ye be ka asem de a che no but no ankasa no pese obe develop ne ho no ankasa be tinyame ne e bia 2023 year e ko na wie ye but this obi akwa twem Awurade anim God me pese me hu de o pese me ye 2024
me pese me o kire me kwan pese o tutu manamo nsi yi den na Awurade pese me yema obi twai obi so adie ono de onemu keke what I say enti no ani ha kakra enti na wo se me kɔ we ho na ɔka bibi kire me de waka no se fi Awurade ho se fi Awurade ho anke ben na wachi atom what I say so I think said the woka ye no ya ye ani ha kakra na wo se ye sorry se wo ye Kristo ni a ye kasa nyina wo se wo sorry na wo ye hye pekepe enkai kire ye it's all too late sisa wakwan ben Awurade se wo do no adwomo a wo do na akofo a renew it enyankopon no time bia he's willing or say when you come the initiate we ni nyina say wo be there wo be sorry akọ Awurade nche say Awurade yes me do no anu adwo I'm renewing my love with you. I'm renewing the relationship. This is what I'm encouraging every Christians because you catch the say eniemamu emeyemre said the ebia ye enimom be yedin tell the Bible na catch the until we say ye gina wo ye Kristo akwanu one yen adisuamu said be ye nada bi intimi nka wonto because nada bi ama obi adwiri te said the dan intimi dwiri go ho no nada nti e wo say ye sorry e wo ho ye Bible no sua Awurade ben ye mpai bo ankura ye hia bo mpai a eye but one kasa nso ye develop ye ho ye develop ye mpai bo your prayer life no oh na wo betimi ate Awurade ne no one who say we there Awurade na catch this year something happened na me call I was going through something na I have me kakra in a dream Awurade mama a word na me sorry me kan ye na makoma to me yem you know these are the things say tem bia no ube depending obi na professor I say nti amamu na why disappointed but prophecy wo say won kasa wunya na ye affirm ma wo so ho nti kakra mekani agree so for yen sorry mama Selena ye da say hey and then they yesua dey mesua something new every time you know people talk ni all can say we Christian a wo susua Bible en kwatena pastor nim na ne obeka bia wo say no prof odi na nka hwe sabe salvation e hu as a prophecy yen kenya ye ho because ya dache o hwe yen kemo ye down for kemofu ya they are still holding their faith strong. Why are Christians falling? The conversation should go on. What it be also can be I to my GH ye kwaso se wan hu me a message twa mon masa ba bio ma me ye da wase mpacha sa na be kono bo na ma na ka che e de na ye ton wa ha okay but that's be brave mpacha me number ye 0591 bon bravo ya start be 0591 229964 okay me mpacha me ton bed sheets okay duvets okay nema ye di siesie dem ma dem ye fine eni bi na beton ahoba obenye bed sheet bibia blanket student for the penny for the nyina me das man selling me so me das our free pipe osane kakra abon say the shop no on kama abon say bed sheet bibia wa anim sani ameka no me samba na me no abedin ko bye bye manuel